So hello guys, welcome back to the channel. Tini oke chong friends take ya video ti fa non boy pandawa. Dini video topic ke abodi ke je WhatsApp ni problem. WhatsApp ni problem ke bodi mas ke je chong WhatsApp use ke wo jotono ke aro ni chong bangma group chini WhatsApp group to ke aro group ni chong tini yo chini je aro messages phama aro chini automatic download on tho automatic download tho bangma group on bangma ni message ke photos he ba videos upload send ke abadi ma chini aro download thong ke chini mobile ni page pongya thong page chini jokhon page pongya tha ke am full tha ke chini mobile hang thong ke abo joton kya problem ke abo chong je automatic download ma abno chom dekhiye stop ke nai am bo video full process hak nai video no last pai thomon jora nai tonde ade kena chiang nai ke channel subscribe kya khong ke channel subscribe kiye bell icon no sing ti boni tra bus ko video mai som open phadi ke chong nai na break ke chong abo problem no solve ke nai. So friends, first of all, nini WhatsApp no open kedi. WhatsApp no open kepen por kena friends ro chini bangma chin joton WhatsApp no body ke bangma groups to aro groups chong je audio chini aron members ro je audio videos photos ro send kelemo abo automatic chini WhatsApp ba chini stores download thong ke chini mobile stores pong ye thong full ong ket mane chini mobiles hang ong thong kam ke chong clear ke chalo mai anthong ke chini abo problem face chong makyo ke abo problem no chong solve kemo pandao na different chong ambo video sak nari nai na difference na kama ka nai tundi ingka na difference chong poilo mama ke nai ke abo videos abo jechini download mo chong stop kemo pandao na difference poilo ni WhatsApp open khepai bon pori ko na difference rang jang side by three dots click kedi three dots click ke boning ke ni option paine option phapai bon pori ke na difference last ho je option setting ko click kedi setting ko click kepen pori ke sa tora scroll down ke na difference ro ni ya option mani ro na di storage and data raw click kedi naji ro storage and data click kedi friends aro click happen por ke naji tolawa sa scroll down kebidi naji friends tolawa sa scroll down happen por ke naji friends raw ani je automatic download uma ro naji voice message always automatic downloaded nini ibo off ma kenai off beke kenai naji fro first ni je option when using mobile data nini mobile data on ung to po afo de inke afo inke no boro click pon pore ke no ne diro tick mark ibodi ke ni tick mark ung to hanke abo automatic download untane ni documents videos audios photos inke nok mark ma automatic download kheri nim chu no abono select khemayo inke anglo ma po kheri nim chu ya an boya ang bono tick mark riya ke ni download ung maya inke tick mark ripe ke okay click pon pore ke tre kya ke ro when connected on Wi-Fi chong sometimes chong Wi-Fi off khaenge abo pachini automatic download ke no abo pa stop khenin juke bodin ke tick mark ung to hange abo tick mark no off kheri di okay repeat ke kya ke roaming for same dikhe khela di ke nini bo off khepai mon pore ke nini tre jesu nini groups ro nini audios videos photos ro phai to nini what arwa nini stores download nini phone no abo download ya ke nong automatic nong sang no haye download khela ne kenedi ani maha pa download ya bodin keno so bono nang no sarin chuma ke nang bo video break ha comment box so comment ke sadi